Mina ngizalelwe eLeratong mfethu. Uyayazi iLeratong? iLeratong la phambi kwaseKagiso. So shoot khona indawo lana mawusemndeni. Bekusisa amaplot ecala ngale bathi amaplot. Kahle kahle abazali bami bebehlala emaplotini. Umuntu wakhula singazokhulela imndeni ngeke uhlale eGreen Village. Thema ngikhulele eplotini bese boma 98 99 ngihamba ngayikasi emndeni. Mndeni nakhona ngihleli kancane khona ngihamba ngayihlala eDobsonville neHotman lami. Ngaphinde ngabuyela futhi eplotini. Mina mangizoboshwa sengibuyele eplotini. So lisekhona iplot namanje? Alikho balithengisile nje ubona sekuyi ama RDP yaseLufereng manje. iLufereng yonke le uyibona lapha bekwama plot. Hayi mina bengingezwe mfethu. Nasendlini nje bengiyinkinga. Hey. Ngibona amasokumanje yazi umuntu masuqala ukukhula nengqondo seyiqala ukuba so yitime nawuswena inxusa. Bengamameli mina ekhaya. Bengiyinkinga. I remember ukuthi yimi umntwana bengingezwa ke but ngikhule ngisharp ngisesemncane uthe mangicala ukuthi ngiyabona ngaba inkinga letha abo cherry endlini uyabona forster nje kuphela ukuthi nje time likhona ngifuna kuba nensize yabona ngaqala ke lapho ngaskima ama out abangekho sharp uyabona uthi yazi masucala uskima ama out agangayo hey nini bayakuchomela yabona ama out wena useso umama sibibi uthenga lamatiki ama out mawuhlena ba wena u cheese boy wena thina isibuye roundini ngabaseleka lapho ukuthi vele bengilongisile nje bengingezwe endlini bebecomplaina ngami njalo ukuthi ayibongani uyahlupha hayi uyahlupha wena skela bengiwes neskela futhi engasibaleka bengihlupha ke iskela ngasijinda iskela ngisekele ka standard 7 bese ngiganga ngithi ngapha ngifuna ukumamela abazali eskela nje bengiyinkinga ngahlonipha abo t-shirt yabona nje ngifuna kube yimi ngathi ngiyibhoza nje kule nje ngithanda ububhoza isona namhlanje bangibiza umabhoza because I remember ngifunde eFontana mangenza standard 6 sina sifunde ngaboma standard 6 ngize negani eskela senginegani ke manje yabona ngize negani eskela hey bagijima bayitshela uprincipal athatha igani ngibaleke eskela ukubaleka kwami kueFontana bangithole negani akithi lobo tshire babonile ngithi ngiyabachomela eclassini bona bahambe betshoza uprincipal ukuthi ubongani uphethe isibhamu eclassini bafika basesha ibheki yami bathi bafonela amaphoyisa ngibaleke Usatha police bomb bese sithole roundini standard 6 bese sihamba iround uqala ngokuthi influence ama out abangani especially yabona ukuthi sifunde boma emseni Zwelithini yabona and at that time Zwelithini lokuyikasi lamajirani mawazi amajirani sikhula lapha siyabona abaspini imoto yabona kenzakala nawe uyahalela yabona abangani bakutshela ukuthi thina sesihamba umtendo yabona uthi ufunda nomfana omncane oshota omncane nje kuphela ufaka ijewelry bakuthi uthi Friday babuye roundini Saturday yabona angithi ayiftek nami ngiyayijoina lento lena ngeke yabona ngiyayijoina ke ngaqala ke nami ukuganga and ukuganga kwami futhi njengoba bengilungithanda ububhosa naseskini bengifuna ukuba ibhosa dala nje ngithanda ububhosa nje leswana namhlanje bangibiza umabhosa bengumpi yakhe mina ngisusa manje after school sekuza wonke umuntu abantwana besibukele egroundini sesiyashayana pu bengilo umuntu loyo yabona but uyi-1 umfana wangigila ngathi wayengidlela umuthi ke hey that guy ngathi wayengidlela umuthi lo yana wangishaya till today wanyamalala lo mfana azangibone nekuzalo ngisebenzela umuthi because ngagcina sengisika nasesigele yabona lo yana nje ngangemgwajisa umfana khona kanti mhlamba amabhaca abana labafana laba abomama laba babhaca abantu so one day kanti sekayahamba ke that day yabona angisukele nje kuphela kuyibreak athi awena ngokusaba wena and bekangisaba lo mfana bathi uvusi ngisakhumbula igama lakhe wena uthi uzoshabana wena ngithi after school hey eclassini bayangazi ukuthi ngithi lo ngizomthola after school kube yimi futhi umuntu omlandayo endoda phela ungakhohlwa asene groundini hey abantwana yolo bongansima yazi amantombazana akuze wonke umuntu ngiphambili yazi the masafika ngibeka ischool bag ngisathi bowuthini athi kungenqinde eyi1 hey azange sabona kuyenzakalani ngathi ngithi ngiyabuya sengidobha itina manje lo muntu ungishaye ngithi bebazi ukuthi ngishada ke inqini sengifuna itina manje ayabaleka ahleke hayi isikolo sonke bamshayile ubongani bamshayile leyo till that day ngayigcina zange senza nakusasa esikolweni till today cabanga i-out yangigila ke yangikhipha ukuthi hey phela bengisha amadoda angakaboncafi wena hayi ngiwina wonke ama-fight ambo ngwawina but leyana yangisha ngekhemi ukusuka kokuqala ukuye roundini besihamba ney'ntwana zami khona intwana yami nje encane nayo
anginyathi abathu but manje ushaya 15 years. Oku 15 years manje eyi1 intwana yami isha 26 years nayo use lokop. Kakhulu nami mangicaka ngilongiganga nalabo because ama crime beswayenza kucala ne. Bekuyila ama crime la nka mangikhumbula kahle. Danguthi yabona sicala ukuzifundisa ukubamba inkunzi sesiyoma ku freeway. So bamba imoto sifunke around uyabona abanye awakwazi ukudrive yabona. Nokuthola imoto so iravazile yabona. Lento obuntwana lena manje yabona leyo yobukidio lokuthi yazini ngifuna ukuklatsa nami abangani kwamele basibone ukuthi weekend isiphethe utshwala yabona. Senzani ya first time wami basaya eVetpoch Rodiport. I remember yasaya Rodiport. So sithe masifika lapho sithathe imoto asikwazi nokudrive kahle but sekhona ukwazi ukudrive ubig uyabona imoto the way itshintsha ngakhona ngabo ma 6 sithi sangena unikazi sibone Nigerian bekaphuma emotweni uthi uvula igate sithi nanga kabanjwa ayithathu igani sasinegane e1 that day lo phumile akombe ndisiphuzile khomba le outside khombikile umfazi wakhe lo kuyascreama le bhari bamba isibhamu ayamabamba isibhamu sibalekele emotweni abanye bangena esihlathini lo ukamola gijima ufuna uncedisa isibhamu yabo uthi sekuthola isibhamu sethu sicala nokusithola sesiyaflora manje yabo hayi lo isibhamu Nigeria ngoba linamandla liwina isibhamu so lona ukalelo ukuthi at least kuphuma icassette yabona but kuna one up lapho lo nje kuphuma at least kuphuma icassette ngoba sekuyalewa press lapha ku icassette abamba icassette ayiyekele isibhamu lona dubule sekaphelelwe ke ukubaleka kwethu lapho eyisesiluzi sesiflorigan manje besikhendla nokukhendla like imoto sikhendla mhlawumbe sithengise ngama parts umuntu ofuna ipili yabona gearbox abesichacha nokuchacha and singabo small that time small because besesikhendlela kithi eplazini because ngama plot boy ithu njengoba ngitshele wona likakabhatalo so thema sengicala ukuthi ngathi uclevernyana baba mathi akasafuna ukuhlala nami endlini e1 banginikeza iplot bebelicashisile bekanama plot ayi2 so yonke into esitshontshayo seyiyenzwa lapha senginabangani abaningi because ngine stage mina uyabona ukuthi kuvalekile yonke into ikhendlela lapha every day udibana nabo tsotsa abasha emfethu so bayaza kuwe labo uza nabanye lokusasa sekaza nabangani bakhe baze neginsa bakuvuse ebusuku ele moto wamele icaco emfethu sekubhizi kuyaphithizela ithema liboni ngalesikhathi noma bekabona bekazothini time baqala bekanokwabiza amaphoyisa nini ngamtshela kathi hayi uyimpimpi wena yabona avele ithaba bekuyimpimpi yo bekuyimpimpi leyo muntu hayi lo muntu bekabiza manje amaphoyisa elenze kathi akusuye umbona sakapokotele lapha megaphandle kuvele ngibone ukuthi awuye lo hayi ngimlanda makawobiza amaphoyisa ayongangidakele ngithi hayi uyimpimpi wena manje hayi thamalambe kuyimpimpi uzongixolela lalele khona bekuyimpimpi leyo muntu sizothini ngoba kwangimisana ngamabhuleti nami kwafuna ngidubule bengasezwe lokuthi mamela ngizwe ngimisa ngamabhuleti one day besixabana sendlini angithi ngisahlala endlini mina sebanginikeza indawo ngihlala so sometimes nami mangathenga ukudla ngifuna ukuyodla endlini so uyakhala ukuthi angisahlali lana wayekomele lo ngifuna ukudla lapha why ngitshela umama ngathi imengithi umama mothenga ukudla uyothenga ukudla ngithi mawusingizalo uwe mama ungafuni ngidle ngizodla kuphi mina yabona and babambe kumsuthi Russia la nkama Russia yabona ngithi uhlonga no ubukalizwa ngilini ngithi hayi kuyafana man hey ngathami sengiphethe ukudla yabona athi azongishaya ngithi hayi ngeke manje uyadlala hayi ngeke usangishaya manje akusafani la kudala hey hayi mangiphuma eminyango ngigijimise ngithi hayi ngithatha ukudla ukulahlele ngithi hayi uzokhulumela ukudla lana akubona ngoba sengilevela donsa isibhamu hayi yasikhinqi ngithi uyadlala hayi ngiphume ngegate ngigena esigakeni and udubula kimi hayi bekangadlali yena necheke ntwana nami kwayidubula inyawo bekamakashiya la nkasile yabona amakashiya lesabe bembiza umkashiya because mawulokuza istory bekuyibhoza emakashiya uyawazi amakashiya yeah yena wasenaledi kubo kusenaledi so thena makacala ukuretire bekasesenenkani bebemsaba abantu bengadlalele eplotini lekhaya bengadla bezokujuta eyadubula le yababa manje bekakhiphela isibhamu kanti ngapha uzala ukhanda shisa shuthi ngifuze yena manje ngapha mina sengifunde bazulwini yena bekakhuluma isisuthu endlini bengakhuluma isiZulu yeah suthu my already umxhosa so yabothi endlini umuntu besimsaba itime old lady yabona sikula si kakhulu ku old lady
ithama umuntu nje ukhuluma naye ezosikhatha kusumuntu ongaxoxa naye ukuthi ufuna something. So uthe mangilo ngikhula bekasakacala ukuba mdala manje sekacala ukukhathala ngithi hayi sokhathele manje madala. Hayi so khathele manje. Ukuboshwa ngiboshwe sekuboma 2011 2010 lapha but lokuboshwa ukuthi ekhaya bebenenyuku. Lekuthi manje mawungaboshwa uboshwe something after 2 weeks sophumile yabona bengahlali kuma trial ke. Abengena manje bebezokutshela abantu nomuntu usukela umuntu bekusho lo boshwa manje uphuma manje yazi makunenyuku ukuthi kunjani ijudge angaze ngilimokole because iCID uyumuntu ophethe case so leyo muntu makazokubopha uyumuntu okumele uhlala uthambile kuye because umuntu okwazi ukuyenzela ibail umuntu ozokwazi ukuthi uphume futhi yabona because akuthi manje sithi ubuza yena. That's why always makazofika lapha yazopresenta uzosho ukuthi lo muntu mangimbopha uhloniphile ungibonise ubuntu 1 2 3 yabona mina ngokuya ngokwami ngiyambona uyadeserve ukuthi angathola ibail because akabonekala anobungozi but bazokubopha wagcina ubonisa ukuthi uyisteering wena uFandam ayayivala ibail ukuthi lo muntu akathembisi futhi neID yakhe nalahlala khona akatholakala because uMagistrate angeke azahamba ayochecka ngithi umuntu ochecka yilo iCID so lawo umuntu lo kwamele umhloniphe makazokubopha. I remember bazongibopha amaphoyisa ase Lens and bangibophela icase bengaseyami lento ngikutsho ukuthi bese kunabangani abaningi because lapha kwazi ukukhendlela imoto so kuza abanye abafana bombutho baselenza balethe imoto ekseni ezi2 le moto bafike bazikhendle ezithengiswe sharp bangigaya ikholi bese ngithatha nekholi bese kukhendlela lapha. So after about 2 weeks oyi1 uyaboshwa uza namaphoyisa lapha baza namaphoyisa uthi ayimi bengikhona lapha ayi mangithatha amaphoyisa olid lama alwe asuka le job like Mose Jordan Mose plotini bokwazi ukubona kule plot amaplot leli bekuyiplot elincane olid lama azafika chika ba nenzeni umuntu ngoba kagangi endlini bazi ukuthi angigangi wenzani nomuntu athuka amaphoyisa engitshela umama ngithi ungathuka amaphoyisa uyabona awusuke la namba wawazi ukuthi yenzakalana ayibangithathe basifike Lens bathi hayi konje bekubulawayo le CID anzo umxhoza nizokubonisa mama uyakuthethelela ndithi uyaganga umama akakuthethelele bangibulalisa iTube lapha yana bengangicala ke kuza iTube and abakufaka iTube athi mawufuna ukukhuluma kwamele ufeshe yabona ngithi basuke bakuvalile hayi ngizwa ngathi ngifuna ukuzigagela abakhiphe ngithi ngiyazazi imoto the way bangichupa ngakhona ubhuti wami wayelungisa imoto khona eplotini shoot beka spray bekuyipanel beat ngithi ayizikhona lezi imoto enizifunayo bathi bekuyiCorolla ne Golf ngibathathe ngiyokhomba imoto ezirong because sengizole yachupa ngithi bangibulala ngithi angazi ukuthi bebethoshaka ngithi ngiyacala ukufakwa lento ngithi ayizikhona imoto ngiyazitshontsha vele zikhona namaye bathi ungazibona ngithi yasambeni ngisabukufa fetele iTube ngathi uyafa sambe masifike eJardini ubhuti wami lokhu yaskira lapha ngithi nazi imoto engizitshontshile hayi basha ubhuti wami ayahlanya ubhuti wami lo mfana uyahlanya ngithi yizo le moto engizitshontshile lezi suka lapho kule moto amaphoyisa abazicompare bathi imoto ene sebamhlaphile ubhuti wami athi mina ngiphelele bithi akhiphe certificate sakhe lo muntu uyahlanya lona manje wayedlala ngathi hayi sekuna already nethama bambile ngithi ukuthi ngibulala nina le swaye ngikhuluma so bathi uyadlala usazothetha inyani bangithathe bangifake futhi kanti awuthi leke yafika lapha kimi iboshiwe seyatola that day esemaselini bayikhipha mabangifaka ngimbone hayi ufuna uzifihla ngitshela iCID ukuthi nanga umuntu owalethe imoto lapha bathi uya lona bathi nanga sebangikhipha kanjalo ke umuntu okay nanga umuntu osilokhu simfuna ngithi nanga umuntu and bayamazi ke unama case amaningi eLens yabona so ngithi nanga umuntu owalethe imoto azokhendla imoto umuntu owazi imoto hayi bangitshaya manje sebangibhasha ngithi sebangijuphile bangishaya phela manje ufila kanjani le one CID sela ballisted manje ufila kanjani ubona ngathi uzovula icase kanjani ungathi sowuphuma unosafuna ukuvulana nama case ngathi ufuna ke ekhaya mina into engizoyibhalisa lana ethi cela ukuhamba ngekhaya inzima le ndaba yeTube le iswesheweshe uyawazi abadankida hayi YouTube ngiyabonga bathi ngila iProtea bangibambile le khata lelithi ekseni and ngithi iTube sengilazele Lens so lo akangitshela ukuthi ngizochupa manje ngabo ma 5 o'clock tathakusa bayeza lamabhunu azongibhuka in
lapho ngama case ke ngithi ngiyaganga yabona ukuthi kancane kancane mhlawumbe kutholakala ama fingerprints yabona baze bazongithola ke nangiboshwe and mangiboshwa lana kule ngiboshwe ku night vision ngiphethe igani kufenye out yamuleru so ngihambe ngiyothenga ama bullet angithi nama bullet ayi50 nalanka ayi25 box encane ngiyothenga 25 ebox ngiphethe igani yami ngimnana ngithi ayisoqhumisa ku after ku memorial service yini ngoba kumlindelo emlindelweni soqhumisa so mangifika lapho ngitshela ithama lalomfana ngithi ithama singaphandle isaxolisa ngomfana 1 2 3 ngimuhle ngiziphethela umtsheke bengithanda isibhutshwa ke mina bathi ngicabanga igani yami isebhekini la yonke into yami shothi ugwayi ngikhipha lana imali yabona shothi ngidizistile ngathi kanti kunegani ukuthi ku time sicela ukudubula ngo12 o'clock yazi lebe ke outage alethama letha ungathethi ngento ongenayo kanti kunocheko jola nemetropolis lapho ngidonsa igani ngithi hayi time mina nginje ngihlala ngomlilo 24/7 ngibuyisela akuphelanga 15 minutes bese ngilele phansi ngapha ngibhethe umnyucheka sekonje farm na today angazi waphele laphi ngimtshontshoke nje farm phela bengishisa ngalezo nkathi lezo uyabona yazi mawufuna amaphoyisa uyabaleka ngiyohlala kusesekame konje farm so ngize ngapha ngokuthi ngize ku funeral 15 minutes sengilaliswe phansi ama unmarked kanti ama metro hayi bangiseshe bangibathola isibhamu yo and athi modaki uyabelieve ukuthi uboshiwe ubona kade zokusadlala ula awukaka believe bangithathe bangifaka ama choke ngiyovusa abantu landa umunye umngane wami umbuzo ngithi unesibhamu naye because bangichoka ke la emotweni yabona baphethe enye choke nje yabona la machoke la kabancane hayi ukhona umuntu onesibhamu hey asambe mina bengikhombana ke bazokutshela mina bekubaleka amadoda ngayo le case le babaleka abantu abovusi bayohlala emathembisa hayi and ke benginalesitala lesikuthi angifuni ukubona labantu abathanda indaba yabona imoto zi5 zama CID zalandelana mhlambe bangifaka emotweni phakathi wena ubona imoto yama ngibengikukhomba uzibele nje ngithi nangomunye makabone ngithi hey wena Siphiwe hey akusoku Siphiwe ngithi Siphiwe uwe hey ungazohlanya bathi ngithi uyu Siphiwe and athama amabhunu wodwa iCID lomuntu omnyama li1 shithi makukhulunywa mina mangikhuluma le CID libatshela lamabhunu ukuthi lo muntu utho 1 2 3 sibambe enye out bababula khithashwa la emndeni uyamazi la emndeni kunendawo bathi khona Brian Plaza la khona Brian Plaza kunendawo bathi kalaki lapho uyathengisa so ekseni sesifunana nabantu sengikhombisa indlela ezirong because ngizwile induku labantu bangishayile bangichupa bangenzani ngibona ulike ekseni washa yama venture bakaba ngithi nangomunye nangu le venture sigange ngalo leli amsukela ngithi mangifuna umuntu ozongiphumuza induku ngithi nangomunye hey bambophe yini athi wena ungaze lapho wena ngithi ngikwaze lapho uzokhuluma phambili ndoda uthini na Tema lo muntu uyangidakela lona bathe yazi amabhunu mavuka abasabuza lonke ukhombile uyathathwa that time hayi bamthathe bamphene elibithe lize lebhunu kimi ku Skumbi athi kimi ngabo ku Funvale athi kimi endoda lo muntu de wayakhala ngakhona man awumsukeli na because ngicala ukubona umuntu okhala kanje njengembuzi hayi man qala sibopha abantu ngithi he ngiyabona mangizothi ngiyadlala bazongishaya bathi ngibayenza isilima yabona so sengijela lo muntu ngizomkhipha ecourt yabona lo muntu ngizomkhipha ecourt because nama ngimazi ukuthi nje bekasibhekile masiza silama phoyisa yabona so nje bengifuna ngiphumuza induku because mabathola umuntu umuntu baba busy naye mina bangiyekele kancane yabona suthi beyawuthi lena hayi imemeze sila iprotein ikwelinye iseli mina ngingapha maka mfethu maka waye ungisukela kanje ngikwazelaphi ngithi ndoda relax uzophuma uyabona ngithi sikhuluma ngani ngithi relax uzophuma ejele athi kanjani uthi sakancenga mina and that time mimi ngimfaka ejele awuthami kanjani ngibona amasekhoti ngizokukhipha yo ngabonga mngani wami yazi ngabonga ngithi relax uzophuma wena mfethu mase next week sekhoti and yazi ke besishanga ama 7 days remind ukuthi bakwazi ukuthi bathole istory ba investigate kahle icase should bafuna ukuthi mabakise court sebanobufakazi obugcwele ukuthi lo muntu uyahamba because yazi ama case wabelungu befuna ukuwina always ukuthi mababambe umuntu kwamele bayiwine icase yabo yabona hawu ntaka ifikelwe la galelo ke but
before siye court lona bayangithatha bekubangisa mabangithatha ngiyakhomba ngagcina futhi sengiboshwa nenye out William ngacisha bayidubula inyawo because bengikhomba bebaleka ngithi so mangifika ngiyokhomba kubo so yena uyabona amaphoyisa uphuma ngewindow yabona badubula but bamdubula la esithendeni nje yabona bullet lamshisa yabona naye ke ngithi hayi wena ndoda plus ke bekuyaseMozambique so ukuthi lo ngimcabange angikaze ngigange naye but kuwachoma yabona ukuthi hey mina ngibuye eMozambique angiboshwa yabona nina njalo nina bongane niboshwa njalo yabona ngathi awuthi ngeke ngiphuthe lo muntu wakhe kuthe mangilapha yale ke Protea kathi hayi ngamcabanga kade lo muntu uthi akaza aboshwe athi ngeke ngibone ukuthi angeke aboshwe na bamlande bamthole makasekalala kithi endoda uthana ke kuzuboshwe mos thama kafethu chupe ngithi ibhoza ischeme ayi bengikhomba azange xabane nawe and basithatha sayikohlala sonke eSun City nalona ulakithi sabe sonke eSun City thema ngizobuyela ecourt ngabe ngikhipha lo ngamiyekela lona lo ngakhipha lo ngamthola kuqala ya lakithi ngamkhipha ngathi hayi lo muntu lona ngimazi lona but ngathi ngitshela magistrate ngathi bathi choose number 1 mina yena number 2 sekuno number 3 so ngiphakamisa isandla bathini inkinga into hayi Nkosi enkantolo number I choose number 2 angimazi mina bathi nje ufunani lana ethi phela kumele ngimkhiphe ufunani lana ngithi hayi ngangizwa induku mina leswaye ngangifaka lo muntu ekahleka icourt mfethu kwabona abahleka ukuthi lo muntu une plug lona ne family yakhe ngapha bathi namaye bangithanda kanjani family hey ngabona lokho angikhwatha show mfethu show ngithi lo muntu angimazi lona manje ufunani lana eboxini manje uthi ufunani la ngithi hayi ngangizwa induku mina so ngamthola washa imoto ngaphandle asihlahlela amehlo ngamkhomba ukuthi azongiphumuza induku because dabelungu bebeshaya yabona magistrate abheka phansi ahleka kancane ukuthi le ndoda inesibidi but hey makaphume lo muntu la manje I choose number 3 ngathi lo nomacala wami lo makasondele and beyithi mangena ke that time olidlambe lisaphila ke yabona beyithi mangene ejele bengazi ukuthi angizophuma anytime yabona nje noma ngilapho ngikhululekile bengananto yabona uvala ukuthi ngiyahamba manje bengazi ukuthi awuma oledi uzogijima phansi because nalelo case lengagcina ngithola ibail but the time angigwetshwa washona shuthi nasengigwetshiwe yabona so now uWilliam bamchargela for ini isini charge yakhe i-charges angeke ngithe uyisigebengu umuntu engiganga naye uyabona but naye ke ngimkhiphe ngefinal makuse kulokusondela kulokuyi bagcina basibhayila manje bail naye wathola ibail ngagcina sengimtshela ngathi hayi sohuzukile manje ngiyobatshela lapho ukuthi hayi nawa ngikwazi yabona so naye uyakhona vele because angeke baze bakushaye basuka baba uthi vele ngithi uyazikhulumela ukuthi hey lo muntu lona mina beku 1 2 3 yabona lo wagcina step down sengisala ngi1 ecaseini vele case mina bangithole ngesibhamu so isibhamu besesicula into eziningi yakuthi sike sayenzani ngazo sayenzani so la khona ke abelungisa abangibamba khona bafuna ngilo ngikhipha abantu ukuthi ngenzeni ngalesibhamu uyabona suthi nje bafuna icase ukuthi ibe namandla yabona so ngagcina ngelivuma icala lesibhamu ngaboshwa ke ngabhantita bekucala kwami ukubhantita ke but la nkamanje nje ama case bekuzambela uyabona ungena uphuma uyabona oledi akubhele ngoba nale oledi bekasakathi uyisquashile so ithema la lo mfana lo ngangimfakile kweshoes number 3 uyongibhayizisile because uthe angisebenzisi lawyer yomntanakhe kanti sebakhuluma ukuthi lo ungispendisa imali ukugwebise lo muntu because ilawyer le yethe ngivuma icala mina sengithi ayengizosiphika isibhamu angithi because anginoma bangasithola kimi as long bangafakanga bangathathanga ama video nani uyobathi uthi mina isibhamu angisazi lesi mina ngibone nje amaphoyisa asebenza nesibhamu kimi uyabona angizitshelele lento leyo mayi ilawyer yathi mfethu hayi vuma lecala bazokushaya ngesigwebo esinefine or bazokushaya ngesigwebo esingaphandle yabona sengibheke lokho ngithi hayi thi ngivuma icala but nakhona nganceda ukuthi ngivume kube ngavumanga manje sithi hayi bungena 14 years so bangishaya nge7 years ukuthi hayi okay uvumile sa 2010 lethana ibhamu ezingeke emthethweni so wena ngoba uclever ke usahleli ngaso ka ithi sikushaya ngeswazi incane 7 years yo bengathi ngahlanya ngathi yo ngamemeza bathe bambani lo muntu bengathi ngajump icounter kwabona ukuthi first time at 7 years uyacaba ukuthi uhlala isikhathi singakanani
ngabhema ngizothi ngabiza sister lami ngabhema and that day mangiyogwetshwa bengihamba ngebenzi time ithama lena beselibhodile ke so olidlami ligezi eloyisile belihamba nami ecourt olidlami seligezile li right singene emotweni izolo imoto ngitheli right ngihambile ngayothela igesi ethi uclipper ngayipaka yazi mayo court awuzula zulu usitshela ukuthi hey for imoya emibi yabona ngisitele endlini ndawulala ubusuku bakhona hawo ngeke uthole ubuthongo uye court yeah angeke uthole ubuthongo and sebe bese bangitshela ukuthi final ayingile ekseni ngeze oledi sakaya lindile ngithi ngistart imoto isidume kawana mangithi reverse ithi kanti ayidlozi liyasho ukuthi hey wena usabuyi lapha yana shiya umagogo akakwazi ukudrive uzobuya ngani uyaba nithama le moto musingithelile izoli petrol hayibo kanti imoto yasho ukuthi wena umagogo uyosala lapha ubani uzobuya ngale Benz lapha ayingitshela uma oledi mfethu isikhathi ngishilo ithi ngigijime ngemateksini ayigijima mangifika lapha but endoda thola lama metro wangibopha adodo yazi final namhla bapha abazali uhamba iphi konke bengihamba eProtea and bengise court 14 eHigh Court and 5 eHigh Court 6 njalo so i14 high dangerous fana nabo Berlin West ngithi manje ngithi amaseseka mamahata la eProtea ithi ngibizwe li1 ngilifone lithi mfethu bathi final woza ngapha eze ayingitshelo emfethi final namhlanje so kwamela uvume wena wazi ukuthi uphume ngaphandle nami sengibheka ukuphuma engivume yonke into indoda athona kanye sibhamela so yes 1 2 3 yes but indoda ke ngoba usokholesa ngenkantolo wena sizokushanga isigwebo esincane bekumele uthole 14 years but sokushanga 7 years engezwe uyathula kasho ukuthi fine okay ngaye ngamemeza uthi yo yeah but hey mbambena ngithi labo phoyisa labaphakathi hayi bambani lo muntu uzojumpa baleka uyabaleka uyayijumpa phela ungaboshwanga ukuthi uphela bokuloku free man so uyazi ukuthi angithi iphoyisa lilapha yana kuphela so mabathi sogwethu uyajump ibox uyophuma ngomnyango ubaleke but hayi mbambena uzobaleka lo memeza kangaka sister lami lilapha ngabe sengiyaboshwa sengiyayehliswa Sun City hey keep isikhiya semoto senginikeza sister lami nale pareleni lana naye ibukele le athi namba uyabona mangigwetshwa uthi William uthi kimi ayishaba vo akoyophumula kancane hayi bese yayetla ke sister lami ngoba ihata line alawenhle lokungena ngale yaba eza manje ufunani ngithi hey abongithengela ugwayi ama 22 Stevenson hey ngiwacethe same time phela ngidathi ugwetshwe kuseni ngabo ma 10 and nohamba ngabo ma 3 lapha ngoba because kwamele kuphele zonke iboshwa before ye Sun City awukuthuka nginandaba ngidala ngena ngabo Matsrael so mina nje sengigciba ukuthi angisekho emhlabeni so ngiyophila nezilwane phela manje akusekho emkoti manje phela manje so ngiyophila umthetho omunye umuntu yabona sengiyophila umthetho omunye umuntu lapho ngiphethe sister lami unginikeza 70 rand ayibamba ungithengela ama 22 ayisengiphethele imali thole enye nayo shudala angithi masisigwetshiwe sihlangana nalabantu laba abagwetshiwe but bebeze emacourt mhlawumbe for amaphili yeah emfethu mamela uphethe imali lapho ngoba phakathi lena bayasesha yonke into ngithi angiphethe 70 rand athi ayithi ngikubambele yona yazi awunandaba ngimnikeze athi ngathi awukwazi ukunyusa ngithi ayangikwazi mina into lezo ukunyusana nezimali amasifika le ngonyuwani untanga yena uzigelela sethu sekanginokhile le 7 tiger mina nguma waiting cage lapha ukuthi until ngize ngifaka istamp ukuthi nginyungu ngiyobhaliswa habo liyathi nginoki 70 rand hayi shapha ngimbone ebheka lokaxoxa namba kakhulu angifikisa ukuthi hey phela uzoqala ukugwetshwa yabona ngijwayele iTrail ngikaze ngene enjiveni hayi shapha simembuko lapha emakagini basibhalisa siye dissection ke na hayi fika uyazi futhi kwamele uthenga nepontsha asaphethanga lutho like isponsor kulala yeah ma uyazi ma unyuwanda utholi next Sun City Sun City kuyathenga kanti kusebenza iboshwa lapha Sun City kusebenza iboshwa yonke into lapha iyathengiswa but angithi mawusafika edissection awuna sponge nakugcwele kuneyintwala lapho kuna yonke lento lena yeah because mawufike namhlanje kusasa bazokuhamba bakufaka kahle ku sectionini yabona mawufika namhlanje ufikela lapha edissection ngomela ulale lapho ekseni bayanibiza ke banikeza yabona ukuthi wena uye B2 wena uye C2 wena uyakuphi kuphi
yabona sengifuna umuntu onefone ukuthi at least bangifakele airtime ngithi yazi airtime iyathenga so lapho ngithola umuntu onefone at least sister angifakele airtime R100 ngithenga ngeairtime bangigaya isponge lapho mhlawumbe ishit inyane eli1 la bakenzela itiye enyana yabona isinkwa imali airtime ejele like bakufakele airtime uthenga umuntwini ngithi wena mhlambe nawe uthi uzoyifaka ku phone wenzini iyasebenza airtime okuyithengisela umuntu iduru ngithi isikhathi ukuthi uthole airtime yeah iyasebenza airtime imali yasejele ukuthi mfethu ngifuna i2 slide lapho ngifuna nani dayifaka airtime e10 fonele ngaphandle ngifake airtime e20 umuntu engiphethe e20 mfethu uthi uzoyenza into eziningi ukuthi ngibe kahle yabona inyama uyithenga nange airtime kwayi yiyo yonke into ngithi imali yasejele imali yasejele ukuthi khona umuntu ofuna airtime so uyabuza ubani ufuna umoya lapho we Vodacom 29 ngiyawufuna yabona mhlambe makuyi 29 uthengisa ngabo ma 25 rand ende ngeke uthola imali straight bayabona ngoba kusejele so yi airtime esebenza wafonela ngaphandle wababhaza abakufonela ucela airtime isponge mhlambe kumele kube 25 rand kumele ube ne airtime 30 rand. So you will have that sponge there so for the that night yeah otherwise I see lifetime hayi mawufika uvele dissection phela yeah dissection ufika mawufika namhlanje ulala namhlanje kusasa kula khona uyakhona nakhona eSun City is overcrowded le ndawo because mawufika kuhlala kugcwele phakathi nendawo kuyikafuli sekufakwa amaplanka ukuthi at least ufake isponge sakho lapho akusena passage ukuthi uyabona nepassage mawulala ngaphansi wonke indawo nje umdiyadiya kufakwa amaplanka siyakhala iSun City overcrowded because wonke umuntu ofunela bazi ukuthi kumnandi nami ngike ngabamba ihandbrake for 4 months lapha angafuna ukuhamba itraffic ngibiza ukuthi kwamele ngihambe bavyana zangiye hey ngilo ngithenga iboshwa nge100 rand ukuthi kumnandi iSun City ngatshela linye time lathi indoda yabona bayakufikisa labantu nami nabangifikisile vele bangifikisile because angithi wena ujwayelanga enjiveni so yonke into mawuthi ucala uyakhuluma khipha imali ayisofonela ngabo mase visit ke manje so sengiyafunda ukufihla imali lokho kunesiboshwa sisebenza la so uyamtshela mfethu uzothatha i2 clipper lapha kusister lami uzothatha 5 taka kulethile 150 yabona ukuthi ngihlale ngine cash yabona sekuyinto enjalo yabona mfethu ngicela uthatha 5 clipper lapha kusister uzokunikeza uzobamba iclip ungilethele 4 clip eselini yabona ngithi bayasesha amaboys yena abamseshi ngoba usebenza lapha ngithi kusebenza iboshwa ntambamba uyeza uzogala i4 clipper yakho wona sekabamba iclipper lakhe senginemali ecash yabona sengihlala ngireservile ukuthi mabathe indoda and isposho saqale sazi ukuthi ukhiphile last week sekakubiza njalo ukuthi Rafu mhlawumbe sekakuthusa nokukuthusa and ngijump imali sengisele ukobo ukhiphe this week next week Tuesday mfethu yakufuna itrafu kwamele wenze iplan kwamele uhambe ayiso yacabanga ke mongabe ungananyuku mfethu so yacabanga ke manje izithinyo zami mfethu ngana mithi ngizama inyukunyana ngizobona ungangibizi igama lami so mangalibiza ungangibhayizisi ayi so uyacela ke lapho mfethu mana ningiboleke nini okunama 20 ogwayise wathengisa ukumnikeza ama 20 mfethu bamba sona ngizokubona next week futhi yokubiza kanene time lokulibhekile la time mfana hamba ubhantida wena sikwebo sakho sisesencane uyenza 7 years usesena 3 weeks ula ejele bazokuhlangahlanganisa ikhanda hamba uyobhantida ngithi kanjani time wathi no mangithi hamba ubhantida idraft makubiza hamba uyobhantida so wena uzophila ngokukhipha imali because lo mfana lo zoloka kubiza njalo ukuthi uyafuna kwaba lokukhipha 900 rand ngoba ufuna ukuhlala eSun City ayi ngizikhuphule ngithi kamampela and that time sengilapho ma 3 months ngilapha ngiyabuthi sengikhiphile imali sengikhiphile imali hayi ithe ngithi eSun City joba is overcrowded so wonke umuntu ubheka itikiti la kufana yabona mawufika boma low cop la khona ufika ubhantida khona yabona boma Baviana swipe hayi eSun City the swipe bathi kuse crash because wonke umuntu uyazenzela kusebenza isiboshwa abona amaphoyisa lapha lezi ahlala azihlalele iboshwa yizo ezihlala zisebenza yabona so utshelwa isiboshwa kahle ukuthi nendoda yenzani ungayenzi ini yabona eSun City ziyakhala ukuthi yabona noJubJub bagcina sebamxosha lapha yana because bekasekadla nekheka sendaweni ngathi bekashaya kwazi ukuphuma bamkhipha amaphoyisa bamlethela uCherry bamvalele erumini lakhe bekaphila kamnandi ngihleli naye ke lo bengihlala naye lo cop medium C phambili eSun City enivaya kanjani eSun City thema izongifuna after lo ma 3 months idraft ngamtshela ngathi hayi ngifakeni yathi indoda hey ufuna ukuhamba bazokugwajisa phambi ngathi hayi akunandaba mabangigwajise manje mngani wami futhi mina ngizophilela ukuthi everyday ngikhipha nama after 1 week ngikhipha 100 rand
Mangabe uthi ngathi sekakudleka kwakekele 2 weeks nyana after lapha indoda igama lakho likhona e-drive ku list. Ngathi hayi ngikhulule manje mngalami ngihambe. Andika amampela hayi labizwa igama lami. Shuthi uyolifakile kamampela ukuthi hayi mayihambe le nje asafuna ukudedela. Angahamba look up.